Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bupati Aceh Tamiang, yang terhormat Al-Mukarram Gus Ahmad Khalil As-Sadiq, hadirin dan tamu undangan yang dirahmati Allah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, malam tabligh akbar bersama Gus Ahmad Khalil As-Sadiq di Kabupaten Aceh Tamiang, Ahad 18 September 2022 bertepatan dengan 22 Safar 1444 Hijriah dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Karim oleh Ustadz Mustaqim SE. Oh ya, itu ya. Sapudin. Saya Mursil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat bilang. 2024 istirahat dulu. Jeda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila. Kurang keras suaranya. Ya, sebelah kanan. Nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ya ayyuhal
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.